Kajingnya kan hapling ke Pakistan bat ke Afghanistan kala nangjur hadu bau menteri jingnya da jong ke Pakistan ulakhot ya ka kum katma ka bapau pajba. Kani kajingnya kan kam dai ka pathamai henrei ka dai kajing kiu kaleng kajing labun banai kentup ya kajingnya set hakap bot kajingnya le persha ka ken hun le no kajingnya set na sun beneng bat jingnya kun hakandau. Ka Pakistan ka keno baka Afghanistan ka ai jakari ya ki ken hun le no khamtam ya ka TTP kabala le bun kijing thambor bas niu ha Pakistan. Hau risau arjar arpusan ka Pakistan kala set bom na sun beneng chapo Afghanistan da ka baong ba ki dei ki jakari bat jaka ai jing hikai jong ka TTP. Henrei ka Afghanistan kala keno bakani ka dei ki jingyat laj put jong kari bat laong ba ru ba ki pat ba kimdan benta ki la shakta hakani ka jing thambor. Hadin kini kijing thombor ke arliang ri ke la yaset jing yaset jur hakaput. Laong bakidon ke bala syak mensau bat ke bala khlat na baro arliang. Ka Pakistan kala penbun ya kispai hakaput bat kala khangru ya kibun benta ke jingya ling ba kaput. Ka bala pentut ya ka jing kai pateng bat ke jingya kipat ba. Kajingnya kenat kam kata tang ya kajing sengan henrei ke kata ru ya kayo kakot jong baro arteli kiri. Kariu baiteng ka na sabar kin kwa banem bu pisah kapisa trong kari kala ban herdor bat kajing kiu dor marbam bat kiwei pat kajing don kam kala ban kiu jur. Kiriu pat ba bat kari pertai menta kibu ya kini kajing kili hatu kini kiar kin la ban syai katma ka baslem. Namar kajing ya per kajing ya le hamadan kalong ka basniu henrei kajing pra kayo kakot kala ban long ka basniu shushu. Kala ertma ka be hakilum bat kitem kaput henrei kajing kata jongka kala ban poi syakadonut ka pertai barok kawai.